Možemo početi. Dobar dan. Srdačno vas pozdravljam. Dobrodošli na razgovor o posao za predstavnika Republike Hrvatske u Briselu. Od vas tražimo poznavanje stranih jezika, informatičku pismenost, opće znanje i sl. Odabrat ćemo jednu osobu koja će časno obavljati ovaj posao. Tu je i gospodin Vatroslav, moj dugogodišnji suradnik, koji će vam se obratiti s par riječi. Vatroslave. Poštovanje, moje ime je Vatroslav, kao što mi jasno već predstavila. Želim svim kandidatima mnogo sreće i neka pokažu svoja znanja. A sad prepuštam riječ Jasnu. Najprije ćemo početi s himnom. Da provjerimo prisutnost. Štef Litrica, Kornelija Bandić, Marinko Pajser i Pusi Hajduk. U redu, onda neka pristupi prvi kandidat, Štef Litrica. Hvaljen Isus i Morio! Gospodine Štef, recite nam nešto o sebi. Evo još jednom dobro večer. Ja sam Štef za moju Reginu i pajdašev kleti Štefek. Ja dolazim iz našeg lijepog Hrvatskog Zagorja, tam sam se rodila, živim i to, od mame. Aha, a recite, čime se vi bavite? Znate, ja sam već cijeli život jako vredan, ne? Dugo sam delal na farmi kravica, tam sam skidal gnoj, čuval ih i tako. Onda je jedan zločesti susjed, onda je jako ljubomoran kaj, gazdi sve te lijepe kravice potroval, da se ostao bez posla, ne? A delal sam jedno vrijeme i u proizvodnju, znate, tako, da... A u kakvoj proizvodnji? Čujte, tam je bilo jedno udelenje, kaj su delale i devnice, ne? Tako da ja kad sam imam cajta, sam im išao pomoći. One su nekaj sira pakirale, mlijeko su flaše devale i tako. Tam se mi svoju Reginu spoznal, ne? Gospodine Štef, što vi imate od škole? Ja od škole, draga teknica, nemam ništa. Ne pitam vas to, pitam vas koju ste školu završili? A to, sad vas razumem, osmoljetku. A srednju školu, fakultet? Za to nije bilo penezi. A i osmoljetka mi je bila jako teška, znate? Jedva sam se naučil čitati i pisati. Otac moj uvek veli, život ti bu škola, Štefak moj, buš razmal kao buš veliki deček spoznal. I tak je. Dobro. Da li govorite neke strane jezike? Razne malo, njemačkoga, bosanskoga, a tu i to, i slovenskega najveće. To mi je i tak tu prek mene, ne? Da li znate vi koji je glavni grad naše domovine? Joj, deklica draga, ja ti tako drage volje da je varažnik kak je nekada bil. Ali ni. A znam i ono, sira, putra, jajca i krumpira, sve to ide veli Zagreb grad. Tako da je sigurno Zagreb. Zagreb? Zagreb, ja. Dobro, nema veze, nego da li vi pratite događanja u zemlji? Ne. Kad je lijepo to oko sve, lepo raste zemlji. A kad je mrzim, sve stoji. Ne mislim to. Da li pratite politiku i takve teme? Mislite dnevnika i to? Tako je, da. Znam si pogledati dnevnika, uglavnom prognozu. A tu i tamo fajtuka kak je prelistam, kak grem s pajdašima klet na Litricu, ne? A politika? Gospođo draga, mene vam tada uopšte ne zanima. Dobro, gospodine Štef, zašto ste se vi prijavili za ovaj posao?
Je, pa lijepo sam vam rekao da se ostalo bez posla i kada je sve bilo. Išao sam na zavoda, oni su rekli uvedi tamo pa se prijave. Pa sve se došao prijaviti. Čujte, gledajte, ja i moja Rijeka smo i doma jako vrijedni. Obdelavamo gorice, oremo 3 njive, imamo kravice, kozice, kokice, purice, pipice, guskice, patkice, cucva imamo i tako. Dobro, u redu je to, ali pogledajte, mi tražimo predstavnika Republike Hrvatske u Briselu za Europsku uniju. Ja, deklica draga, pa ko ti je bolje od ko ti je bolje za to nego ja? Pa ko zna bolje o poljoprivredi od mene? Ali taj posao nema veze s poljoprivredom. Ima, i takak ima. Europska unija bi htjela sve te male farmice i farmere lepo pozapirati. Ivek moj lepo veli, svi ti visoko pozicionirani ljudi tamo gore samo na pamet odlučuju i izmišljuju. Te ovdje čipove za onu životinju, te one preglede za onu životinju, a seljaki budu plaćali, ne? A penezi niš. Tak Ivek moj veli. A ko je sad Ivek? Ivek, moj sused. 3 hiše dalje od mene živi. Veterinar. Pogledajte, bez uvrede gospodin Štef, ali ovo za vas posao nije. Kak nije? Nije. Pa jedan sam dobar, pošten, jedan od redkih nekoga fleti nemaju. Ja se uvijek držim one. Čast svakome, veresijam nikome. Pogledajte, gospod Štef, odite se vi lijepo sjest, pričekati rezultate, može tako. Ja kažem tako? Tako, da. Je. A dobro, gospođa brava, hvala lijepo. Imam mladi gospod, ste dijeli kako lijepo reći za mene, ste? Dobro, lijepo. Ja, čujte, ja bi u tom Bruxellu štitim sve seljake. A jak me zberete, sigurno bi dao. Tu imaš pekaca, sira, sigurno. Hvala, ne treba. Samo vi odite sjest, pričekat, evo. Ja, vi ne jedne sira, ne? Ne, samo odite. Hvala lijepo. Molim se Korneliju Bandić da pristupi razgovoru. Evo, moram ići, sad su me zvali. Ajde, bok. Dobar dan. Dobar dan. A što vam je? Dobar dan. Znate, ja mogu ja pitati vas nešto? A izvolite, da. A znate, mogu nazvat moju kozmetičarku. Znate, ono, manikura, pedikura i to. Gospođica. Koliko će to trajati? Pogledajte, kako mislite koliko će trajati? Vremenski. To je ozbiljan razgovor za posao. Pa šta ste vi misli da ćemo biti za minutu gotovi? Pa ne, evo sad ću ja mi nazvati. Pogledajte, prije ćemo počet, brzo ćemo završiti, mi se čini... Recite. Otkud dolazite? Iz Zagreba, naravno, a neko ova seljačina. Molim vas. Mir! Gotovo, mir. A što ste vi završili? Što ste po struci? Ja imam vrlo širok opis posla, mislim. Krenula sam na pravo. Onda je tamo bila jedna knjižurina od 500 strana. Halo, ko će to čitat? Nakon toga sam se informirala i čula da na medicini ima puno zgodnih frajera sa šuškom. Ne, ali to je bilo previše krvi i gadarija i ne. U biti na kraju završila sam večernju školu za administratora. Dobro. Imate li vi kakvog radnog iskustva? Imam. Radila ja kod svog tatice u firmi, mene tatica sve naučio. Kuhala sam čajeve, javljala sam na telefon. Svaki klijent je izašao zadovoljan iz mog ureda. Nisam vas to pitala. Pitala sam vas da li imate kakvo iskustvo u poslu za kojeg ste se vi prijavili. Pa ja mogu sve brzo naučiti. Rekao je meni tata, ko nema u glavi, ima u nogama. Gospodična Kornelija. Da li govorite neki strani jezik? Kako ćete se vi sporazumijevati tamo u Briselu? Ma ja vam imam sve u malom prstu. Pitajte me nešto, no? Dobro, da je to vidimo. Objasnite mi pojam ratifikacija. A znate, ja ću to raščlaniti, meni je to tako lakše. Znači, rat, to vam je bum, i to je iz medicine, fikacija, odnosno fekacija, odnosno rat je za drek. Vidite kako znate?
Još jedan pojam da se uvjerimo i to. Integracija. O, to je još lakše. Inter, nogometni klub, zgodni frajeri sa mečkama i pemburama. Igracija, naravno, to sam ja, pa zar može jedan frajer biti sa sobom jedne ženske? Gospodična, pogledajte, mislim da smo potpuno dovoljno čuli od vas. Odite sjest, odite na vaše tretmane, samo